Arta. Kau kubeba bunga. Kabimba. Kosa ya president. President anakosa gani? Eske president bosha ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza mwese abahisemo gukurikira Izuba News TV. Turi hano ngo tubaramize inkongoro ipfutse y'amakuru. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yose yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ngewe nitwa Claude Hategekimana, niyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kuba mwumva. Uyu munsi bazaniye amakuru mashya akomeje kuvugwa ku bufatanye bwa M23 na Alliance Fleuve Congo yashinzwe na Corneille Nangaa wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora ku gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Uyu Alliance Fleuve Congo ikaba yaramaze kwihuza n'umutwe wa M23, gusa kuva yakwihuza na M23 ikaba ikomeje kwaguka kuko abandi banyekongo bakomeje kuyiyungaho, haba bari imbere mu gihugu nabo mu bihugu by'amahanga. Duhere ku makuru avuga ko abarwanyi bazanye na Corneille Nangaa kwihuza na M23 ubu bamaze gushinga ibirindiro byabo muri teritwari ya Masisi, aho barimo gukorana bya hafi n'abarwanyi ba M23 ndetse ubu bakaba baratangiye gufatanya urugamba. Ibi kandi byanemejwe na televiziyo Marayika ikorera i Lubumbashi, yatangaje ko izi nyeshyamba hamwe na M23 biteguye guhangana n'ibyavuye mu matora kuko ari amahugu. Izi nyeshyamba zamaze kwihuza na M23 kandi zatangaje ko ziteguye guhashya uwo ari we wese ushobora kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye mu gihe bidasubirwaho Corneille Nangaa yamaze kwiyegereza abayobozi ba M23 aho bari gukorera hamwe muri teritwari ya Rucuru ahasanzwe hari ibirindiro na perezidansi ya M23. Ubu yamaze kujya mu ihuriro Alliance Fleuve Congo nk'uko nabikubwiye. Ku rundi ruhande ariko Patrick Muyayo, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itangazamakuru, yatangaje ko biteguye nabo guhangana n'uwo ari we wese ushaka kwitambika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Dukomeje kuri ubufatanye bwa M23 n'indi mitwe, nuko ubu bamwe mu bagize diaspora ya Kongo bamaze gutangaza ko bashingiye ku bujura n'uburiganya byabaye mu matora yateguwe na Tshisekedi bafashe icyemezo cyo gushyigikira Alliance Fleuve Congo yamaze kwihuza na M23 kugira ngo babashe kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Aba nabahuriye mu kiswe LDC, bivuze Leadership de la Diaspora Congolaise, bavuga ko bafashe iki cyemezo kubera uko amatora yagenze, bakavuga ko bihesha isura mbi Kongo kandi bari mu bagira uruhare rungana na 13% mu ngengo y'imari y'igihugu. Nyuma y'uko uyu muryango wifatanyije na Alliance Fleuve Congo, umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yahise acisha ubutumwa ku rukuta rwe rwa X ko imiryango myinshi yo mu nzego za politike, societe civile, abantu bakomeye bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashize hamwe ndetse bubahiriza cyane ibyasabwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Iri tsinda ry'iyise LDC ryatangaje ko rishingiye ku bushobozi bukeya bugaragarira buri wese bwa Tshisekedi bafashe icyemezo cyo kuyoboka Alliance Fleuve Congo no kuyishyigikira mu ntego zayo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo rikaba rigizwe n'imitwe yitwaje intwaro, amashyaka ya politike, societe civile ndetse n'abantu ku giti cyabo badashyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Muri weekend tuvuyemo kandi Adamu Chalo yiyunze kuri Alliance Fleuve Congo ndetse akaba yaragaragaye arimo kwakirwa na Corneille Nangaa wamaze gushinga icyicaro muri teritwari ya Rucuru ahari gukorana bya hafi na M23. Uyu Adamu Chalo yahoze ari umuyobozi w'ishyaka PPRD, akaba nawe yamaze kugera muri Alliance Fleuve Congo ndetse akavuga ko aje gufatanya na Corneille Nangaa wamaze kwihuza na M23 kugira ngo bafatanye kurwanya ubuhezanguni n'ubugome bw'ubutegetsi bwa Tshisekedi nk'uko bakomeje kubitangaza. Nubwo bimeze gutya ariko umuryango w'abibumbye nawo wongeye gusaba by'umwihariko M23 guhagarika ibitero byayo kandi kava mu bice yamaze kwigarurira muri teritwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Usibye ibyo byifuzo kandi umuryango w'abibumbye urasaba hakurwaho burundu abayoboke bose b'imitwe yitwaje intwaro no gushyira intwaro hasi, gukumira ihohoterwa rikorerwa abana no kurekura abana bari muri iyo mitwe. Ahangaha umuryango w'abibumbye ukaba wavugaga indi mitwe yitwaje intwaro itari M23. Iyi mitwe ikaba yibumbiye mu kiswe Wazalendo irimo Nyatura, Mai Mai n'indi giye itandukanye ubu ngubu iri gukorana na leta ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Uyu muryango kandi urasaba cyane imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo kugira uruhare mu buryo budasubirwaho muri gahunda ya Nairobi iyobowe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba hagamije gushaka igisubizo cya politike ku bibazo bya Kongo no kwambura intwari iyo mitwe nk'uko ayo masezerano abiteganya. Loni kandi ikaba yahamagariye imitwe yitwaje intwaro yo mu mahanga irimo FDLR gusubira mu bihugu ikomokamo.
Loni ishimangira kandi inshingano za guverinoma ya Kongo z'uko ikwiye kubahiriza ibyo yemeye, ikanahamagarira iyi guverinoma gufata ingamba nshya haba mu gisirikare ndetse no mu zindi nzego kugira ngo irwanye iterabwoba ryatewe n'imitwe yitwaje intwaro. Iyi mpuruza kandi ikomeza isaba impande zirebwa n'intambara zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Uyu muryango wa Loni kandi ukaba wamaganye bikomeye inkunga ihabwa umutwe wa M23. ONU ikavuga ko iyi nkunga ituruka mu bihugu bituranye na Kongo, gusa ONU ikaba yanamaganye bikomeye inkunga guverinoma ya Kongo iha indi mitwe yitwaje intwaro mu kurwanya M23, harimo n'imitwe y'abanyamahanga nka FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, isaba ko iyo nkunga yahagarara. Reka aya makuru tuyasoreze ku bitero FARDC yagabye kuri M23 muri teritwari ya Masisi muri weekend tuvuyemo. Amakuru dukesha imboni yacu iherereye muri teritwari ya Masisi avuga ko ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba ryiswe Wazalendo rifatanyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, abacancuro b'abazungu, ingabo z'u Burundi bongeye kugaba ibitero ku birindiro bya M23 biherereye mu gace ka Nyongera ho muri teritwari ya Masisi. Ibi bitero kandi byanemejwe na Bertrand Bisimwa abinyujije ku rubuga rwe rwa X, wavuze ko muri ibi bitero FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bifashishije indege ntoya z'intambara zitagira abapilote zizwi nka drone byibasira aka gace n'inkengero zako. Muri ubwo butumwa kandi Bertrand Bisimwa yakomeje avuga ko iri huriro rya FARDC ririmo kurasa za bombe mu duce dutuwe n'abaturage benshi, ndetse ko M23 itazihanganira na rimwe abaza guhohotera abaturage mu duce igenzura, ahubwo ko izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibarinde icyaza kubahungabanya icyo ari cyo cyose. Mwakoze gusoma ku nkongoro ifutse nari mbazaniye. Nitwa Claude Hategekimana, twongere mu makuru yacu ataha.